hamaari bai kai tor no no hambai wo dini as hamaari bai hapar sam do do satu waktu bai ebo masuk di nobai hapar santodo ebo naik kumbu bai satu waktu bai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
banai sile Motor Potunai Kristan Singlaro Agri Singlai Kristu banai sile Motor Potunai Sentiri Sajora Noka Saltam Sini KBAYC by Sangsajak the 5th Youth Fellowship Sengklalai Tongo Panda di sini Paithaki Sal ini ni Kurma Pandawa Angger Mitakuk Mr. Ajit Debbarma Executive Member KBAYC Tai Kalasa Timot Aniang ini no ngebus kanggo pasajak Haidai kai sung sini panda senggani sekang sung jotono pal kisah pasalai kini di sini je motu tongoni o motu sung pal ke kurang kotor ke gelayane sini tini mutu otongo 1 Timothy Chani Baro sung obono tini haino hai gelai pinai ang porike endor ang logi jotono ukolok khundi nung serai borok nei Proksabai Pano Sak nang jagya Tang jagdi Tamuke Kaitor Samabai Tongmungbai Hamjak Mabai Oito Klaimabai Uthar ke Tongmabai Oito Klainai Rokno Lama soy Gunungai Singdi Elbak Nikok Sungjoto samani bisunti kaito chini joto ni sakabo ketal ka hamari kaitun amen kaito nana hamai resende robaya nangsini apa nangsini kaito semumurna naikonai boni bagahnya hai nono kulumpiro sentau worship service hablaja o momento kaito sini kha bank sanal hai kaito na hamai maru jeno jora ka hamraman bagai di khangno ba hambai ma ro ana jora ro mani bagai ang elem ba forinai khudungnai ni chapter 11 verse 9 by 10 no pok roga sijak tongo sikla bosno brokno pok biti ro mani sikla sa no sikla jora no tongthokdi sikla furoni ni bkha no tongthokdi ni ni bkha thorjakti no te ni ni mokol nai thorjakti kheno khlaidi Tamoke kaitor no bebak samoni no bustunai o kokno muduna rati nini bukhani wana murok no haksal khlaidi tei sakno duku bai haksal ke tondi tamni hunke jirai jora tei sikla jora le jugyase olemba gethar porban bisinti kaitor ton saga hamari kiplo khlaidu
Padi sini presiden youth di presiden borok main bersama panjang boy kau ya pandang bagai. Pada sini Hamzak mani yapai mari seng sini Sarno sini Sarsono seng yapal lainai yapal bagi sini youth di presiden no jorano lu. Parece ya no problem deh. Tapi kita sini resource person sini sir Ajit Debbarma sini apa lainnya. Baik, sini Sarsono, saya kalau Sono Sari tolong bagai. Belai hambai apa hai keno sini Sarni logi wo painai, lokno besar lam sok lainnya, sini Sarni logi painai sini resource person logi painai kena itu wo, protokol bayang besar painai bagai sini best kan logi sini bongno lam sok lainnya. Hambai, sini Sani logi paine Sarsono go, berona pelai kena hambai, hambai baksa, youth fellowship manjak paimani bagai. Aida jaro, saya apa keno, sini tak lain no puila, sini youth fellowship manjak nai, tunggu sini Hallelujah Baptist Fellowship Pesatol, borok no basara bagai angkoyo oro tunggu tauhai. Hallelujah Baptist Fellowship Pesatol. Yang presiden orang kisah terus kang borok tak lain no puila youth fellowship manjago tak lain no seng borok no fellowship ketal songsai demani mia baksa thangka tai koizono toraka ga torok nai rokno sini seng kisah sini lain no sini hasal kok pesatol sini Hallelujah Baptist Fellowship ni sini takut bukuk sama. Yang besar positif. Apa okay? Sini Pesatol Hallelujah Baptist Fellowship borok miani samo borok faisok pakai borok no belakan hambai borok tak lain no total o youth fellowship manjak paimani borok no bos sini khaka hamci baita sini yak di salai sengya sak lain paris khaka ham ya lain hambai hambai belai khatol togo borok hasal ko trend by kawoi borok highlight enggak borok karena tangnai abon bagi borok no bos sini khaka ham tai ci bay ya paro Aine bisio kagai borok no taisa sengga dari kita taisa au komite man maya sengsia abni bagai
youth committee rokno kaisa committee ningai sini kha kaham a naithatok a gathering a youth fellowship rok khaimani bagai 3 term borok khalai aboni bagai bas kang borok change sunai executive committee change sunai aboni bagai sung borok no kaisa sini yapai mari yaparnai aboni bagai joto youth committee rokno ang bas kang phanya bagai koyo advisor sini Mr. Tom Debbarma sini advisor tai Mr. sini Dikon Bikrom obo sini advisor tai Dikon Omor borok na ngai bas kang phanya bagai koyo tai president borok gang Sondram borok aing bas kang phanya di youth committee ro yang bas kang phari Assistant Secretary Tayo Pandani Convener Mr. Ajit Debbarma Vice President Professor Gandhi Debbarma Tayo ke sini Cashier sini Evangelist Nelson Debbarma Tayo Member Mr. Pobon Debbarma Ada sini youth committee ro norokani forum khanai tongkai bas kang phai basa phai tai sini choir ni convener bobo sini member boro bain ko sa phane bagai koyo sini youth committee ni member ro sini Mr. Samai Debbarma Mr. Rizel Mr. Chumui tai evangelist Soranjoy tai Mr. Onto boro bain ko sa phane bagai koyo tai sini executive committee ni members ro noro je jaga tongo ga phanya bagai nono koyo sini evangelist Nelson Mr. Pobon borok ni balai busy tomoni bagai baksa phaimaya aboni bagai sung tabu jeorok phainai sung borok no ronai bono ya phana ni bagai sini tinini resource person sarno koine ko sango ko na kisa ya phana ni bagai sini Mr. Sono boto ko tinini chairman bobo sini executive member no Ori ya phana ni bagai tu phadi Asasok sini Asasok borok seniors borok youth fellowship organize kelaja borok kebang one ship mani borok samuo kelaja abone babe sang borok no sini Hambai sini youth committee rokno balai ke
सार बाइके बंग फोटो कैसे सार बस अलग खाई कैसे इधर में और खाई
Puilawo ani sibai jodoh no Jesus Kristus ni mungai ya paro dorong no anggo zora kahaman bagai sini kaprasa kai tono tai KBA ni leader no ani hambai ya paro omai ke zora kahaman bagai angkup baik serai kopro baik ani kopal kaham serai yang tiang udam tilai kau lamate on nuai foto bang nukha hai pano bisingo habe ko jadi no ani first time or hab family kai to ni samung tanga khaya oro hamang rakhna kitu kai to ni samung tang mane begiau kai to rano khai ro hab rukha ang to sorkari chakri khaya tai sujug manglak omoi nok potoro hamnani age tini ang bai phainai to yakni wo je club phainai subas molsom bonabang ani hambai ya paro age tai prosat to driver sai sum sajani driver bonabo ani hambai ya paro Angkai tini to last nori bagai kutum lain mani conference. Angkai ani kok brok to kisah sudah umano. Mau sengkok brok naita. Angkok kata rokmaya kok kata selesai. Rangkol proses sama ike. Angkok mana borok maya mai ke. Kok brok. Kok borok kok mana borok mai hano bo ठीक no kok to mano kido borok na mani kisah tu bo habon ang chai to nai try khai nai chesta khai nai ani kok na kisah clear khai nai bagai eke ani porichoy ani introduction sikang ang rna musungo oro sinija borok koyjona to pasal bisinga bo kaya Dr. Robina bono bo ani sinisa borok mukam dito tabu ang sai sum sajai Baptist Association no Executive Secretary hisabi to agor lao ani ko na no bujimon na okay angkai ang ministry of half money kai to ni samu half money angka 2003 September masa half money kita kelai by ani regularization ni ulo
bosor kha taklai bai kai to ni kharok matei agyang kaisa kha busak khrok tham age ani asol parang kha gongrai jompu jolalai gongrai mosom para age ang pastor mani puila wang evangelist hisabe tongo 2003 simi 2006 ordek jora evangelist ma tongka abun hola bidi training ni bagi ang thangkha aizolo inke asol pastoral ministry of habani 2012 jang orde nang mani batch sorawo orde nang mani 2012 inke tai versa 2020 coronavirus jorabo ang MTS ni bagai jorhado mathangkha dibosor inke tai versa pastoral kepil baiga tabo bang executive secretary hisabe kaitore samo kaito tini chini topic ang kha or English by sujak to don't let anyone look down on you because you are young ani words no but set an example for the believers in speech in conduct in love, in faith, and in purity. Nono buiro chikon kheta nai thơ, sak nang jak etau thơ, nang cerai ong phano. Kintu nang poito beror ni bagai, ini kok samani, nang kok samawo in speech, nini tomwo. Angke hamzak mawo angke poito tai katha tongwo buino example de buini bagai dang example ng dihano tabu leni motong kha faith example in faith set an example in faith poito wo buini bagai example model nang angde buini bagai bui mane poito bororo ne bagai Christian ne bagai nang nini poito wo example ngde example punuk de mia chong hamzak mano te jang ka tu ne ko khna lai khana in love mani o bible chong saimano saduko timothy no roha mane o chithi boro timothy to apro ngai Ephesus mo thawo to FEC mo thawo Timothy ka both church leaders pastor bo FEC Ephesus church to jeng phuluk zakmani chapter 2 dio tayo jeng nai ka khai jeng no o FEC church kha aro hamzak laima grei loveless church abono tin ro khana lai khana hamzak lai mung kri walai mung mang khana hamzak lai mung kri o prem love o mo thau kri hono abene bege nang le bui hai ke ta tong di love ni hamzak ma bui no phuluk di nang kai to na hamzak mani nini poiti ni bororo no hamzak mani no nang phuluk di modelang di Ketabo ni chini modong ka nini point wo hamzak mung reng khai busik tuk nai busik kothin nang nai point to khai ni kai to no khumulung tong no chang saima no tabo boro suisabe busik tuk no kothin nang nai na kai to no point to khai ni bege kintu Timothy no saworo sadupo nang buni bagai example ongde bini bagai poito khale nang bagai nang model angdi no je sapa nang thong ka te ne kok sang por le lai sigang First Timothy chapter 4 English by ang tai basa pore nai
1 Timothy chapter 4 verse 12. Ek Timothy charodai barupot. Tayo sa English by porenay. Let no one despise you. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Kaya to bini kok sang porimano chini bagai hamari klaiter. Sulai nai ang sulai. Oh chini kaplai sakai to. Jengno chini hambai nolai ya paro. Oh zora ham jengno mani bagai. Omai ke asik zora borok kabang ma jeng kutum lai man kha. Jisu Kristus bagai nili song dari sajla. Jisu jengno mani bagai okai to chini hambai nolai ya paro. Missionary rokno jengno mani bagai ko noro hambai ya paro. Dabuk jeng o nuai holo jeng kutum lai to nili kok khane bagai. Nono lob na ni bagai o chini kaplai sakai to nini pholabai jeng bai nang tong bai jadi tong phai di chini sora chini program nono ya pharo jisu ni mumbai nono sano amen na nini poito o buni bagai poito khailero ni bagai example ngdi omo chini topic Orang jengno ko Timothy ni background sigang sanai rokno no kena sai kena rakana background Timothy ni background no karo Timothy asu akorang ko bo cerai jeng hanpano boroni konteks obos tawong ka prai 30 bosor laika nei baksa commentator rok sawo kintu bini poito ke bo Kaya tu nemo thano, nai ko thani wo bo cerai ko. Engke bo asik sahos borok ya. Apono jengnu ko 2 Timothy 1:7. God does not give us a spirit of fear. Bo buino kribi to bo lachi jagai to, lachi to. Engke bo asik healthy boya. 1 Timothy 5:23 ek Timothy pas tesu changnai khai basik borok sasto kahambungya na aro porekhai norok lu manai asik borok sasto kahambungya na dia asik okrangye kho ke basik sahos borok boya sahosi borok ya a timid guy kintu kai to bono chongkha Paul bono sawo Bui nono cikon kita naik tu. Nampak nini sak no cikon kita naik tu. Kintu ning kok sama ni thani wo. Nang ni tong wo. Hamzak mawo tani ni point wo. Okay, kathar tong wo buni bagai model angdi kana. Oro duida problem to Timothy ni bagai kaisang ka bini sasto ni bini sak ni je problem engke internal problem botong ko jini bot bini motha Ephesus church so prung hamia false teaching go sok payo o prung hamia false teaching false doctrine no bo counter attack plan bagi kai tu ni kok asol kai tu ni kok ba bono fight khai ne bagi bono to ko kok ro bini sastori problem to ke jini bini mothawo prang hamya sok payo tai ka se bini problem to ko external opposition to ko abong kha o Ephesus mondiliwo mothawo o Ephesus parawo aro matai tabronti tabuk jeng Durga Puja khayo omai ke goddess Artemis berai matai murti botama berai matai Artemis abu to o berai matai ni phrang mungwar cholewo abu be external problem to bini bagai internal to external to
apa ke kebang ma problem समस्या सब पैसा किंतु अब के अवस्था वो तिमोथी तो फानो कायतुने कोंखा निनी पोइतो न कायतुने पोइतो फैमिली थाने वो न गुनी बगे एग्जांपल होंगे और तमने बगे पॉल तिमोथी नो चिठी रहर थाइजुंगा जों साखा ताबु सद्रप तिमोथीनि प्रब्लेम बतंग बिनि सासो आसे हामिया बज्राय को अंके बिनि मथावो फोरोंबुं हामिया गोबां मा सब फायजा एके ओ पाराव बो जे बोरै मताय नो खुलुमनाय मूर्ति नो खुलुमनाय गोबां मा आबो के नाना रकम टीचिंग फोरोंबुं सब फायजा और पॉल मुसुं मानेखा पॉल कोनो तिमोथी नो नोनो आगि आं जे फोरोंमानि नोनो आं जे आगि जे पोइतो नोनो आं या फारमानि अ पोइतो नों आ पोइतो नि नों ताकु दुलि अ पोइतो नों ताया गादि प्योर फेथ सिनसियर फेथ पोइतो गोथार पोइतो गोजों पोइतो काहामनो नों रमदि माने फर्स्ट पीटर दियो नायथाय जों नुगो तामो और सुजाक तो इंग्लिश बाय तो like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation Peter Shivani चिट्ठीओ जों नुगो दूध pure दूध कचों धन्नाय कुनो तैबायदा लबजागया ओ दूध नो नंगै तंगदि अबों का कायतो निको ओ कायतो निको प्योर कायतो निको न दा लबजागया गुबुननि केरें कथमरक बाय स्टोरी रक बाय दा लबजाया कायतो नि कक न अबोनो से नंगना मुसुंदि चाना मुसुंदि माय Paul bot Timothy no oi ke semani klayo o kaito ni asol ko no romde karon oro kabang ma angko golpo gop khane ko tongo idol talk 1 Timothy x soirogo jong nukhai idol talk bango dokan ro bo bui emne kok salayo gop khaleyo idol talk nge fornicators sodomites romde Celai basala hamzak lai marok, beri hamzak lai marok botong kana bu. Forbidding to marry, beri tanah di, besai tanah di, big tanah di marok. Apa itu bang ma perang oh para itu, oh mau tahu tongo, perang hamya, perang hamya. Kintu Paul sango, nangko kintu. Apa itu obos tahu nangtong kano. Nini poito bunyi bagai model nangtong. Karon o Ephesus ni motharo borne poito asit kejeng nglia asit pure nglia ro jenung maro dalok zak borne poito dalok zak pure milk asol dud nglia asol kaito ni kok nglia ol dalok zak angka mix ji prawo jongai kai kini borok bisingo ang onek korban sogoi tongo jeng Christian ongmani ulobo jini to mung kecam Jini poito kacang kebang ma tong kona hanai. Apa ni bagai secang? Aku gue maya. Di prawo tabung zora satok zakmaro okorok paya puasa. Zoma tiron bisingo tong pano. Debbarma bisingo buang kenaya ko. Omai ke paradoko kisarong no ko kai kanai ro ang kenaya. Satok zakmaro keriko persecution keriko. Kintu jini di borok ni problem ka Timothy ni zorawo jong boje angko khlaimai perang muhammed na rokom denomination phayo tabok borok phayo gospel te rarong te subidar te kabang ma borok phayo abo simia tini tomung kacham themania gola 13 din khainai ro botong occasion bisu ang khna 13 din ro samung khainai
40 दिन बिसिङाव सामुं खायनाय गायलाय बारनि तारिख रगा पन्सिका नाय खायनाय ताबो चिनि फिजन बिसिङाव ताव चिनि पयतो पिउर ओंना नांगो चिनि पयतो किचों ओंना नांगो बोना आं सानामो जोङो आबोसे तिमोथिनो पल चितिर हरमानि बरनि गाना गानि बरनि पारनि तमरबाय बर मिक्स अप खायबाय था बरनि पयतो अपनी बागै तिमोथिनो सवनो निनि पयतो बुनि बागै एग्जांपल होथों नों मिक्स ता खायदि निनि पयतो न ओंके ओ पयतो बाहायके सफायसिनाय ओ पयतो ना जों बाहायके मानसिनाय रोम सिमाव दङ रोम chapter 10 verse 9 रोम सिमानि 9 पद जों नुगो faith comes by hearing the word of God bahagia opoito jang manai bahagia opoito sopai engga gai to ni kok khnamate ke opoito sopayo gai to ni kok khnanango opoito ka chini bising niya opoito ka gai to ni phaimane se gai to ni kok jang khna kai opoito sopayo opoito phayo itu opoito ka jang khnama bai simingya ang porikha ang khnakha ang samaikha kai to ni ko au bai simi poito phaya ya chakna nango surrender khainango John simani 3 duyo chunglugo Nicodemus bai Jesus Christ abora pok salaimani Nicodemus kha Jihudi rokni opera leader bo asai katal maya ko Jesus sabone po saimano Jesus sabone po saimano bo master kotor Ratani family ni bo saimano bo miracle family azor jo samuk family aborok mono saimano kintu jisuno poito faimaya jeng simi bai simi khanama bai simi poito kre kintu asol surrender abo fainango jeng samai ke jamana ikai jeng nogo Abraham ni poito jeng semano Genesis 12 अध्याय जं परे खाय काइtor Abram no ringhormani nini zaitini ni babu nini tom kacamna yakare phaidi nonang jaga phulunai nonang jagarne abunelo Abraham kai to na poito khayo kuno complain khayoi kok bangre wei kai to ne kono bo complete bo nawei bo poito khayo jong seman abone bage Galatians simani 3 soyo jungnogo o Abraham ni poito tam khabulo kai to na poito khaimani bage o bini poito no bini bage righteousness baik asal ko borok baik dharmik borok kaham bo ka baik kai to na bo poito khai mate ko bini tomung baya bini gian baya kitu bini poito te bo borok kaham ngai bo lekha zakha kai to bai righteousness faith bini tomung baya Abraham bo tokset nya ko circumcision mani English Bible play ko circumcision ni sikang tamu phainge bini poito phayo o bini poito ni none bo borok ham righteous fellow righteous man bo hong phaita Galatians simani tino changko rekai no justification by faith na kai tonos poito phaime bagai na justified angka among ka court ni kok high court supreme court ni kok nang bicara kelai ka bicara bahasa ka ni bagai Jesus Christ phai ka sakhi ni Jesus Christ ni bagai sakhi ke aga nono nang borok khaime phano nono declare khai ka among borok ka ham bhane apo se justification
quote ni kok semo no borok ham borok sub borok liya borok kami ka or declaration abong ka justification by faith edi 1500 ni sigango okok early church rock agi mothara okok no borok asel ko ya teya apro protestant kriko kintu Martin Luther rock ni biagulo borok okai to ni kok no justification by faith to te borok protestant khaika apu lulo no chung protestant chung sofrika protestant khaika justification by faith chung ma thang jagai tong mani yagulo tin ta tong step kaisang ka justification by faith poito khai ma ba chung borok ka hamre chung no kai to declare khaika gusna khaika duidawang ka sanctification borok chung poito khai ma te bini kok ba chung no sanctified chung no kathar sunan ka tindaw to glorification ulo chung glorified ulo chung kotor khai chung ulo tong nai chung no hawo sorgo glorification abo chung nai singi to future ne bagai bobasar ne bagai justification hande sanctification hande glorification hande o beba poito ni bagai kini poito kai to jang poito khai ke chini sumso abu beba chung kai to chung no kai to nakata abun me poito खूब important faith खूब important efficient simane dui ado chung no sabo mono memorize khai mukos so khai yang samya efficient simane dui art sabo mukos so khai ye have been saved by grace through faith kai to ne khai rokma zare narone poito te norok matha zai to tha norone samung ka ham tang mabaya norone tong ka ham ang mabaya kai to ne grace kai to ne khai rokma te norok poito family te norok matha zai to abon me o faith no te no Paul Timothy no sango buni bagai model ngi o faith nang takutuli o faith nang manma romano hamke romano taya kandi New Testament samoyo kabang ma apoy ke pherang mo hamya sokpai Timothy zorawo ma ke pherang mo hamya sokpayo engke Galatia simawo bo Judaizer Jehudi rok ni pherang mo tayo sokpayo norok khizerang khana tokse thel nang nai circumcision thel nang nai ma ke ro kabang ma apoy ke borne faith borne poito dilute borne poito mix up kami thang abne bege nang to apa ke taong di ni poito kecung aidum clean pure asol dut abong to manse jongno go habakuk simani tai ke sa samai ke samo habakuk simo jongno go dazas shall live by faith habakuk 2 charo jongno go dazas shall live by faith borok kaham bini poito bai bo matha jagai tongnai mane o apuro habakuk ni jorabo tamongkha o bostawo Babylonian sarkar Israel no macheno apuro Jehudi borok kai tor bani borok ngai borok borok tolawo to buni tolawo to mechen jagai to borne obosa hamya again non Christian ro borne sutur rongkha borok lekha bokor boren tong mungbo obosa bo kaham abo ekero non nai habakuk zorabo bo bini bakhau tam jeni go wasoi to kana hai chung to kai to na poito lai se ching to mo hai ge boro to kai to se poito lai tam le bege chini sai boro kuchugo to hai ulo bo kai to boro ko samne kai dazas sali by fu ni poito ba si ulo na mo phasa to na ni o faith mani semai ke talo chung no go o faith by o poito by no chung mo thasa kai chung to chini poito kha among kha daily se use khai na English by Sidhartharai
They just do not move beyond faith. They live it daily. They live by it daily. Trong Suri Pro, trong Lord's Prayer trong Suri Pro, give us this day our daily bread. Trong ano? Baik ko provide this day our daily bread. Trong nang mano daily trong nang mano daily sabi sunar di. Mani advance kri oro do. Khalani bagai trong saya trong Suri Pro. Give us this day our daily bread. About faith. Tini ni faith tini nang mani trong kai tono nai. Khana nang mani trong kai tono nai. Apa sih? Baisa ber bagai do dial modi deng kamu dial modi no buisung ka. Nang thei khai nang sandona nang thei khai kidi kiri nai ne bosao apu nang tabu bosabe ani daily life ano kaitor chubawo apu ano kaitor bini ko santino ano ne apu so daily living apu so faith daily kunu stop kore nai di Jehudi rock Israel rock borok desert Egypt li borok putulei morobumi borok tangpro borok daily mana borok jabo ba apono stock hamia sabat deus mis borok stock hamia apono strong faith and kamo daily we cannot live beyond our faith apo se oro tai ka cha chung no go kai to ni ko English by Suzapto, no other foundation can lay other than that already laid. The foundation is Jesus Christ. O poito ni chini foundation ka Jesus Christo by bini gospel tai kebo foundation katal holong katal borok ko mangla kai mangla or di holong kai sakka foundation ka Jesus Christo tai kunu bui foundation tak lain tu. Oino perunguno ti borok foundation tai tak lain tu. Description ni foundation simi setengah. Oh, poin tu pergi ke jom emne makanang mahal. Petrol gari wo diesel dah hai bahaya jeng no. Kisarong ka opoi to bai chang himnai boro aponang saramu so opoi to bai himnai boro chini gian baya chini riang baya to thangnai maso ani driver to gomrani masa phai ga gari reserve phai bonus ka petrol dai ga de abo se diesel dai ka ambi to lawo putuli se maya putul ma to durer kota chabi rebas chabi sablia poito pergi ke apa guys itu start semua start cabi se hablia tu petrol gari ose diesel daun ke juni poito no jang khibai oilo gian kini lama jang tong khai jang kutule me Abraham nu ko jang semana monang sanamu jung Abraham no kok sawo tabo ni zaidi gusiruna kebau na khai ne Oh cuk no hani, baik senai atupri ro baik ke, bui ro lek himan kelak, nini bongso bang nai, kita bo maya, kai to nai sing mang tau ka, poi to khai mang tau ka, ulo laso bo akai kena kisah kai to poi to khai ni, tamang ka bini dasi hagar bai bo borok busaman ka, Ismail asai khai ka, tamang ka boleh lo, gondugol bezalang nai ka boroni, nuku, gondugol nai. Ayang tesara kacapa sonasra kolnya gondugol baik betul. Gondugol nak apa ni bisinya nak kuah. Oh point nak khibai kai tu nak bopai kai tu nak point tu khamlo khibai bini gian baik. Hisap place bini dasi baik. Tongai berapa saman ka. Kai tu saja kalian. Abai ke cini langmar aku oh cini point tu nak khibai cini gian baik cini rang baik cang hina na yo onek ka. Kini apa yang cakap betul mangga, Hadi tapi bukan, faith, point tu nono, cang teh bahasa cang him ada bersama kita, rarok bayar, gianok bayar, point tu nanti cang him lain.
Hebrews simani baro dio chungnugo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus Christ no nai lai chung chini poito sinam nai enge chini poito na puron khainai boron nai chung busang bukhak him lai tong nai agong lai tong nai Jesus Christ no nai buino nai wa nai ya Jesus Christ no undivided attention Jesus Christ no mang attention rebai sadan ngai chung busang bukhak him lai nai Jesus no nai abose chini poito nang mani Timothy bo abose nang mani buino ya gop khai rok ya khai nai rok na ya apun mu ham yar na ya jisu nai besang buka nang hindi jong ani kop de lok hasil ani barata sabis sar bartawa paina kop khai pun 10 minutes regal do jeng bidi final year for improve aizolo jong kaisa kef no hapura chak hap Kau tamo kep no hakor no chenai do. Aro tongo aizol ni kisah calai reyek no aponi zakawo kaisa hakor tongo kep. O silong ni most mai kep ni sai aku thuk. Lop mane distance bang. O aro puila wo o hakur hap nai kha borong ni mizurong ni itihas mo ni kung ka kai Khong cera o hakur habzak bo hakur habe ula bo ayang tai kesang koti ko pai pro bini bekrai rok beba ko bai hona ko ko thang bai hona bini bekrai elas bo tai kesang lamati ko pai man hona ake jing jang bidi pore pro jini senior baro no thang hapo Amre bagai cengmo oh hakuro ceng hapka, ekdum krima singsa bisingo kubus, kub adventurous, ceng hap male, cikon sa, haikero ko hamna nango, rimima bo, kelai kejo nang pinai, ekdum oksigen bo kom ya puang, hamna musuh ya, dan kintu ceng hap mano tam ni bagai, oh hakuro kuila hap nai sabo ceng saya mano. Khong cera hanai ko hap engke chini senior ko hap mano ne jeng abuno jeng semane abun mugi abuno jeng kawan suka jeng sahos rewo senior ko naye opuila hap nai naye jeng sahos rewo abu ke Jesus Kristo kethena machanai no naye no ko hindi dugu kosto ko bang ma sob hemano samasya problem kito ko machan ka Jesus Kristo machan ka problem no Abri bagai jisun habi, thangdi, jisun nai thangdi mas, buru tanai di, bui kontestan alka borok tanai di, no hindi. Second tongo fight the good fight of the faith. Timothy 1 Timothy 6:12. 1 Timothy 6:12 song nugo fight the good fight of the faith. O poito kaham batai lai mengono. Fight lagi, nam batai di, juduk lagi, fight the good fight of the faith. Second Timothy 4:7-8 jengpur kai logo. I have fought the fight, I have finished the race, I have kept the fight. Now there is in store for me the crown of righteousness. Tabo Second Timothy engke Paul sabika. I have finished, I have fought the good fight. Oh, poito batalema kahamna paikha complete saja. Ali bagai tahu moto abus mana ngai sih tongsu. Oh, poito batalema no competition nang kaham ke competition khai. Kaham ke batai dong fight khai nang poito nanti nang fight khai. Fighting spirit dong nang fighting spirit surrender tak lagi fighting spirit. Hebrews sejak tong it is without faith it is impossible to please God. Oh poito krai kang kai to na jang khushi khlai mea. Chini poito tai se kai to bu khushi nai. Abo jong sema
Engke jong First Timothy simani soy 12:18 Timothy 1 soy 12:18 jong nai khai jong nugo o poito batalai mana competition of faith na jong bahai ke compete khai nai bai ke jong batai lai nai aro to 16 verse above all taking the seal of faith wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Seal of faith, seal agi borok cobarok lai pro agi seal to, seal of protection, rok lai kaisa seal to. O poitong ka ni sutru ni yong ni kaisa rok lai ni abo instrument faith, seal of faith abo nai nang batai ki. Poitong lai kaisa kini bagi seal jono rok lai ni kiri. Oh, poito jong rokok hene, apa ciri sil? Apa bagi ya poito nang taya kardi, apa ni sil ngai, nono rokok hene, apa nono ngai ni? Oh, ibu kini arah rosa. Engke paita orang sana macam we shall overcome by faith. We shall overcome by faith. Ciri poito baino, jong keplai angai. Ciri poito baino jong keplai angai. Hebrew sibawa jongnogo Hebrew 11:30 pore kai jongnogo kubang ma bahai ke agini kai to poito khailero bahai ke borok ongkono mechen iman o songsani mani ro mesani iman bahai ke borok buskang bukak agoi man boroni poito bai age jongnogo 1 John 5:4 aronogo for everyone born of God overcomes the world. Kaitor ni busaro borok o songsano hasena masani mano o songsano borok masani mano jini poito bai o songsari tongmo rachang masani mano jini gian baya o songsani tongmo hamerong no drugs rok no prangmo hamerong no tomung sitar rok no jini poito bai simese jang masani manai apa ni bagi poito खूब important. Takut guru jeng kai tu le poito klai ko na poito klai we jeng hai ke tong lai ka jini gian rok bai rang ri rok poito apa nong ka jeng na mat thang chung na ha jeng na tlang man nei poito monong ka jeng na rok khop hai man nei poito monong ka jeng na mat thang man nei jeng na keplai hai man nei hai di takut kultura takut kultura bahasa lainnya o poito kaitan jeng poito kai kaliwo kubun poito borok ni bagai jeng example long lainnya jeng model tai besong lainnya di praktisan ni bagai jeng pemulung baptis association Europe model long lainnya tai besong kaito pilih kok jeng kanamano cini bagai hamari bertemu amen. Kaito nono sang hambai ini di projerani nono kompiyo tanggal 30 September ini 2 Oktober jarawo nang sini pemulung association isi kala sekeliro tai nok kerumjak sung okara sakara tai serai kanarok sung kutum malakya ambage nono kalkler hambai subrai sini subrong nona balai hambai or sungsa naitok mas namnes kanggo tujulang sakon nong nini pola biri ketinggai nini congma nini cama kena sungsa naitok man nong sono sunami punuka tai nong sono takha hambai kaito nonte ba hambai maro mojorawo tanbage he salkudug mas sekarang sini pemulung gotong lerokno nini songoti sabna bagai nong songi pajak bon bagai sini bisinggo nini pola sono biriki tinggi tongoi tapsoza nini ketar sam tangnong bagai nong sono songta hamba mojoro nono te hambai marwo ini no hai jororogo kobama sini sikla siglero ini nini koktai satakma haikeno sungsan nai thokma tong thokma sa thokma jaga bidiki tinggi tongna nangmani jawo
nini song mani hamari no re na bagai nang sini sirga sirga no ringka mo hakena borok kini nin buskango pal baksa khabaksa wangsumo thansa ke nono suri manka ambai pai plai hambai to plai kai to hamari ya pangkai to sisa kai to nung sini bugara to sino sai nung se bon bagi nono ya paro ini o panda uilan se pachak jora nung sono nin khaksama sono dekha nono hambai o to mo hakena song thongolo mo tongre rokno tai yak si jagara song kubung bareng jagwani ni kata samu tantino nung sono hamari ko to Bapak ini mo lobjang engkong ini pungcono hari sengkang. Suri mahamai sin bari thane kata jisu nungbai. Apa ni tin komusi sana.